life chom khat an bol hi ten tu ni la life in bol jing ding kati hin hin la ken bol man ton tu ni la news so in an ngai hon hi het di hutan tu la hi ai ho CSO leader ho hin chule nam kai ho hin khat chom khat hi sele sa ima ani ki hetapon silent mode he pe hi ding dan hi tula sele sa ani hi ai hon ka chana gai ti ho tangkul ho liang mei ho chule zeleng ro ho he tula hin aha ki pe yu ben dunia counter blockade ki bol bang chu tu sei thiam hi ben ma amo thiam na tai nen ki sei lo ki ben asei langa he masanga chu asei be hi na bol jiu tu langi wang chu asei jong bol tu asei cha jong hi a bowling hi hin mu lo le ding hi nai cha da ni nom do tan tu ni sa pa chom cha he lim ni ma ka dei chu separate administration demand party teacher tu ni sa news ngai hon khata he dio hi ichi separate administration demand party hi lekha kimu dungzuya chen SO group ho kenole UPF in sim do ding a gut hondanin awmin hichi lekhang su do hen Kuki National Assembly hin chule Kuki People's Alliance Kuki te aninga political party inei suno hichi political party ni hen ado dal na thu ho hin su do ngalawi ahin la kenole UPF in draft press release ki ti hin press release a hilo lai wa sa draft ki bol hin ichi hoya ko na hong lik ham jong ke pon chule adi ilo hi ta jong le keno UPF in adi poi sim thu he ahin ti di ham ti hi mi pi hon bil do ta inagal do khadu che ai la ma ha ko nin jong su thi nei ma cham pon clarification ma pon i chu hi le adi khato hi kadem ti chu hi na in chung sang thu hi ne khan se khom hi tin tu ni la life in yo zo sin bon savin pen li mo ven ni si lom chla ki zo loin hap ta khara khat ve be life in bol ki ti le news i chai le ha de gi ji tan tu la jong hi so ti a hai mong som minute som ni le go hi tan pa chong khat na life tin e ho i politics wi be a hai le lungdon wang som tho tan nung siding la mala ma siding la mala ti dani nung do ta abulai se yo separate administration demand party ki ti hi kenole UPF in agela hi le nomenclature phang loading political party kat sim loading ichi political party chu ichi political party no ya MLA som thong ikai do ai le kingmaker heading ti chu agel hi mai thi mo gel jong sa support aphai political party khat inei do zo a hi chiwal sum lo mo political party inei lo ji over national party ho e hon i bel jing ji wa hi i thu hi kilabe se lo hi lin pe na pa neu pe nin jong hi Naga People's Front NPF ho political party ane win ama ho political party NPF akona mili minga sidli sidnga kai do ziule kingmaker in pang 2017 state assembly election junction NPF watch minister ni mu 22 in zong MLA nga kai 22 in zong kingmaker in pang ichi hi dule to a sitting MLA ho jong hin SO group ho to ki ho to a ichi political party hi sim do ding a gu hi dem ti jong hi nai ta sanum ta khat che
ain bol do le phain a hin la hilhi a ki bol ma sanga hin political party anom so jong hi consul an ki bol de hi la wang sa ding hi draft press release hi wang chan ku ki de political party te ni ado da na thu ain phung do pa yen bi choi ya le amani hi dong lo hi la ruling katin sitting MLA hall SO group ho hen gu thi ma to won an sim jong mai thi amani akido alo ji asu chi a hin do da pa wi tan to gon kha ki sim le stakeholder zo si ki dong tu ma sai nak le bang chu thil hi a hoi na ki ka sun hoi zo che en te ki hi lungel ngai da na hi en Kuki People's Alliance tu le to president le vice hi MLA te ni han ai la political party hi a hi dei chanin MLA ho hi da hen la ile bang chu positive aji chu political party khana president betsana tu le to sitting MLA u chilun thang bang chu KPA tu le to president election hong chi hade ama constituency aman vote ki hol de mai lo KPA candidate adang ho adinga vote ga hol ning ham pisu boizi ta apoi ni tam ta ama constituency bo ki boi pi lo candidate ho ai aphaso betsanen tu ma sasun National People's Party NPP 2022 election chen wai Joy Kumar hen chief minister atuk tin ten ji hen NPP and candidate tamta constituency tamta hinan go ama constituency kidon man be se lo ko hilin NPP candidate ding adang ho ading a vote hola athai le na chen ama akai lo lo ta bang long sum thi political party leader ding a hin lead ding he bang chu MLA hi da hen la in la bang chu hoi je dem KPA zong i chan in tu diu ham se the hi pon Kuki National Assembly in zong tu ni chan lungel ngai tu ho ain phung do ta separate administration kidin feeding Kuki te lung tu mo so na ni pan ki la ding hi ti he sebang chen Kuki People's Alliance in zong a say separate administration demand party kiti it's a proposal kipi next election adinga kipi hola chun KPA president le vice no ani thanin pang thani amani ki pan sa ji ta chun KPA ado da la thu hin phun do hi a het pha lo a hi dan thu hin phun do hichi KPA ti le khan su su koi ben ham chu ke pon information ho in su bangin hichi chung chang thu hi khat ve hi su thing na nei lo le iti ai ki not den ding mi pi hol ngop kai na ta khat wang hong ding dan ni hong do ta apa ben wang chu to a separate administration demand party ham ai lo amin chu athu people min khat no ya hi ki pun kom the wa MLA som ne khat hi kai do the le i ho ding a wang chu separate administration demand bol now hen lang a hi lo jong le Manipur government san ro hen lang pi jong le chilam pang ani nga su e ho ding ai chil pata hong hi ni su ti le i thu jong chi le ning tin center in jong thu la je ning aji su next election 2017 election on ichi election on ting le hen veli awang su BJP ni sa si jong le BJP ha ning su koi ma hin ata san ro hi le ta veli MP election arong ki he ramai tingol han bo thi chana bolova constituency zo si sule mun zo si capture thi chan capture bolwa bol thi chana bol bang chun congress candidate pa an kai tho tho hi chu hi ai le valley din mun chu hi vel la ki chi tho valley ai congress hating ai mi zo si hen agin mo hetan Brinda TS Brinda tumasana 2022 election asu amazon hen BJP party
tiket ana thu ai la mu zo ko tiket mu lo ji asu ana ding lo thu Brinda zong tu ai congress ina lu tan congress alu hi ki be zing congress hi din mun hoi zada nin om tan central langa chi pi yung soding su i sei thei ko aji chu parliamentary election hi pat so ta ba na lai hin ai la manpur hui nun dan hi wang chu valley a hi congress ha zo ding danin akilangin thing ha nga he tu to i bo le wang chu central government SO group ho hi hin man sa wa BJP ha na ninga pan hin la sa ding chi hi mi pi ngai dan a hi dem wang chu ki sei the nai po phat le mun ne phat le ni khong thun bung zuya sin vet tiu hin tin thing ha nga BJP sot ding sot te sa ding tia central in pressure ahin pi te ding sin bizo sin ki gel hi to bang ang thun ma sangai to a SO group hole MLA hoi SADP ki ti sin to ding ko zong chu thil pata hi enge hi chi ke ho local adjustment local political party kami PTWin ai sa bangwas hi chi bolding ka hiwin BJP bang ka zok tho di hi tiam ka nai assurance khat pia hi tia chu politics ki chek je ngai izam tia BJP in government in form zo lo ta dinga hi zong hat zo bel theding ka sei banga chu kingmaker hin theding a chu chiong so sipo thil pata 2027 election ni bang chu absolute majority zo ding bang chu lo hil ka sei bang chen valley a he congress ha ding hills a ka sana ga chen ala a hi NPF na le bu kai ki ding ai ho gam sung hi sei the lo ji chu I ta bang hung ding ki sei the lo la hi ji ai ho area he ko hung hat ni ha sei the ko valley a zong hi NPP yang hi zan ka hung kai na lai ni tu ni la politics tu niao chai sei chan chui sa ti tam ta sei di long sei no mong po man po politics tu he I zong le tu ni la news hi ji a chu kan sei separate administration demand party kiti hi ji a chu amin to so le proposal in ball ho so le candidate ho chi le kilom hi will to chan tho than lona pu ung jigin balti mun lo dinga achapa zo che balte ma chu propose ati bole le kha ki mun zui cha a hin la chandil hi 2022 achu ku ki hon candidate in a gun lo SS Olis he sitting MLA next thing la wang chu ku ki hon candidate in gon dem su ki moment candidate in gon lo now he azi tam ta omintin he omintin hello tam ta azamum ni hi zong le say out in tun lai 2027 election ting la wang sandi din zong ku ki candidate khat ni yong hi da hen lang khat bo hen lang kai do na te ding hen chu ti le ku ki te som le khat MLA som le khat kai the ichi mi long lang hwa he ku bo kai ning ti nei ukrul thum senapati thum tameng long ni go sagi get ko kai jiu hin ai ho som le khat ki kai ji khat le tu chu ngai ni chandila candidate ko lo ji wa chu som mo wi kai ki le wang so som le khat jong yung kai ta mai the wa he chandil su avot mo ma se nai I mi bo ni chum zo ai all ku ki ho ko anal zong chu ti ta avot tam hi ko lam ka ngai hen chu le tribe neo ho avot tam ta ni be po ya ni khat do ki ding le wo dong ho ngai din ki kai jin chandil sanga kai a ha sa zo he ting no pal hin alai ting no pala hin marin ho bo tam thim tho
ai mi ho hi na chung hi la kai ham si akai ha zo tino palabon candidate ko ba ikai bo thi chan ni la kai anom zo pa tu sungai ba chu candidate ikoi ta dio su kine moment zo bula ka se hi le ta me lo ga zo hi mi lo hoi thum nung ba hen ta me hen so le ta me lo nung no ne to ta me long district a sit thum senapati a thum ukola thum ichi hi amwa ko kai thei chanil tingno pala ani ni ai kai over sisi pur sule kampu pia ikai le ai hoi so ni khat ki kai thei economic blockade ye bo ina pi pia economic blockade ji hin kampu pi le ukul gam kai sunga chei ma ha te na tong khai ne ala sa thasam taw lo le ai thasam taw ye thi chaga ni lo chaga wa ni ha su hin commandant so ha mong de ta ichi supi gam kai chule tingo palsan ni gam kai lang he ichen khom pi mi lo ho hin ai to kha the lo zeu hin lang hi ma cha boi pon hoi ta kim rial hi tua kang pu pi le u khol lam kai chen ho ai la lam hi pi ho min tin tu le la hi ti jing di hi pon ki khial na khat su ho mi economic blockade abon hani thatum di chet hani wal hil economic blockade hin bon mo dunia counter economic blockade ga abon tu sei team te hi mo narrative team te ai ho zo che team mo zan zodanin en se lo thi ta gari check ki bola thila lo pu ho pha be pas khu la piu chu gari somli check a bol vin sumle pai thilman tam ho document poi mo ta ho sele thila lo ne la cha ki ho akai ha ki mo ai tu se team ma ai ho hin narrative no team po bin thep na jong team thuang ki se lo zo lo ichi la sam na ka hen tu lai comment pha be in sim ding ko po comment ho he koi to bang sei nom ne do nom ne le comment ai ki do te ni tin ki gì ne obvious ha ben ha zan no hi tan tu la comment bo ai ha ben min sim ne ni sa pha in bo ha zo sin bon sa ni sa pha ken la ken bo len chi no sing sei sa pa ke gel danin tu mi pi lung han na tam pi bol do zong mo le ke gel danin wa tu la sam na fin le la tam pi neu zong le min ai za na mi thi noi mi ji ye ne thi noi nei to nei lo ki hi ki se na ba na am ho za la zong inam piu hi ui do ai nam gal sa din nei lo level za dan nam dan ho hin tu ai chot pha sang wa zong hi ai chot pha zo na lai di mai hi ti cha su pinyo tu sei ken zong ka pomin ngam ko hen na het kham hi poi na voice so slow ze zan so hi ta jen olo la ka se ji rong hin tin tu la life a komen hai don di zon the be se a kiting le hen hiti hin ki bol le ka ti koi do nei nom ho zong hi phone
number ขัดกันปีดิจิโฟนอาชู voice จิ voice ชูปีพิโซซิซาเทดิคอมเมนต์เสียเราดิสงสัยนกมันตาขันอมดีตัวให้คอมเมนต์เห็นบอกเลยคอมเมนต์เสียอีซิมแหละไอ้จริงอันต้องหอยน้ำมูเราสุดเลยไลฟ์คอมเมนต์ที่บอกว่าไลฟ์กิจใจจริงแหละคอมเมนต์ส่งกิจใจจริงสิ voice เสียงนั่นแหละวิดีโอซูมเด่นจังสิอภัทนะขันให้เห็นทุกท่านตั้งตาของเซโปติ SADP ทูหอพระเบียกเสนองจัสก็เห็นบอกเลยเห็นไอ้มีสุงเห็นเสดิ้งตั้งตามัน separate administration อันพงดอกหอไอซอลมุนันพงดอกหอเยี่ยมเลยหอเป็น separate administration แล้วก็พงดอก SC อัพคนดอกนั่งเห็นมีเวทุนเวpress release PPM มันบอกเลยตัวหลังนี้คุมุกุจังจงกิจดอกทุกคนไว้ไล่หอมจงเกี่ยวกับไม่ใช่การละจันพระเบียดตัวอังเสือมันเสียจีน่าดูฮิจิกระจายนากาหัวตะกิโดสมมติเห็นที่น้ำมันตั้มตาอินตัวตามีสองงานที่น้ำมันในตัวตาเขาตั้มตาขี้หาทายฮิจินุ่งเจียงจัง condemnation นะบอกจังเหตุอะไรตัวมาสังอาอังคิดว่าที่ละจันกังคูปี district สุงา MLA 2 min condemnation ขัดเวหัมนี่เวหัมเซนบอกไอ้หัวส่งปีกำกายเห็นติงนูปลาเห็น condemnation บอกจังที่เหตุว่าawang bong ni umay NPF President Pakan direct in puki terrorist itin PPATN ichi liang may ho that ho man ho jong so kichi itin puki ho ngok ajing evidence masa nei lo hilin san ge jong hang san tin seles an nei jing social media la in jong hang samin puki de social na puki de ta ki mo sanin masata in pon analyzing ama pan la bang hin tu sunga milong ho to ki do na wa hin ku kem le pan az ka he ko ni sia tu su bol mi ki e male khanin itia awong bu mi mai bol bang khan bol leo ai ho mi tham mis zanga sang khani sei sang wa a vie lum so awong bu ni mai ama ko NPF president jong hi tu chunga selesa ani ho statement api ho chu in head su ke di wei tan PCR tu chung milong ga la hi ka chana ga ho te ki do na wa hi PC penta MLA ho thit be chao ma MLA ho selesa ani nong lo ka lung dong a constituency sunga milong vote de je hom ti jong chu consensus sunga milong vote khat cham lo namuna jong chi mele hon ma se di lo ye mele ho hi bu thi mai pi to gon ne hom ka he ko gal ki ni ta mel ma nei that ta ko le beng e ha la pi thi long ki jam jinga thi mo chan na pe in se le sa nei han ai lo ha jong le ama ho level hi ta lo jong le sunga bol thi ho inga ti thu the ham ngai ama se ki se sa la ke ho jong pan thi chana ka pan we he ti dio ama ho pan la an su mi pin ki het pha pi lo mi pin het pha hi ne nga su i ham press release am ai lo le statement khat be api wa mi pi het thi nga public domain a hi ngai pan kala we ti te te pan la na chu ho yam ha mi pin ki mu lo wa ki ta san lo tu lai thi la ki bol zo si i pi ham ga mu ding ai lo le ga se thi ding lo wa koi man ki ta san lo ni dong che hian chule tu hi tam ki chai ko ni ta MLA kum ki le election om ding abang in se le prepon mai the December le vote ke thamai the ti jong ai chi chu hi le tu a hi MLA ho jong hi ha ta a ki wong pan ta next election ani ngai select candidate tha ding intending ho jong hi ha ta thai pan hi ta intending ho candidate ho tha sam na hi olola mi pi het thing an se pa hi tan is ai to ai sitting hon jong
อีจันิงกิเซพาวเห็นลังอีจันิงกิเซซีจงเลยกุมงาสุงา progress report ซะกอยมันกิให้โลกุมงาสุงาจะนับหายจานันตัวสิเลอพาจงตรงดอโลอเสียงตรงดอโลจงทีอะไรสิเลอบอลดิงากิโลมโลเบเอมเลคันอบอลโลดิงากิโลมโลเบอะกิกุมดโลดิงากิกุมที่จงทีอะไรมีปินบางกิให้progress report เห็นเปลี่ยนกันทีละปีดิ่งตั้มตะนี่จงไม่เทปีดิ่งนี่เราเกี่ยวจงไม่เทไม่เห็นละแล้วในตัวที่สันปันกันนาลานให้เราเลยพิธีหินปันกันนาลานพิธีหินอภัยหมดตรงสินปันกันนาลายที่สุดเสียดิ่งสุดอาสาหาเกี่ยจงเลยเสียดิ่งมีจงเลยเสียอปันละเราจงสุดตั้มตะที่จงเลยมีปีนกับปัจจุบันปีเทตะดิ่งอีพิวมาที่ตรงเลวังสุดมีปีผู้ทรงตามหิกาเลตัวจีจังหิหมดที่หมดสันทีเบสไอปนเห็นละตามดังๆตัวเตนิงวังสุดฮิตยา progress ตัดตาให้เทเบส local area development fund เสียให้อามูดานินเอาไหมเชื่อว่าจิตตาหิมาสาจังหิ development work สองหิเทเบสเราดานินเอาไหมNortheastern Council อาคนสุดแหละดังๆอาคนฟันหอตรงที่ขัดสายกิโลลุดโลหิเลกิโลเมตรงาเลตูลฮี23มุงกิปานให้เล็กส่วนฮี22ไว้กุมขัดบ่เฮหอยตาโตมันเนาะที่ดานี่เนาะแม่นตุสงายมเลฮอจังเฮวางสิเวตามโซเฮกาลากิใจไม่เลยกาลงทิปเจ็บแหละอีสิมีโลหะกาลงที่ปันไปติกุมขัดซุงดิเจ็ด president rule ของผมคิดแหละหมดยังไงจังสุดนตัวน้ำมันบางมันเลยให้ทีมฮอนกี่ให้ทีมทวินให้ทีมเราฮอนจังให้ทีมดีเราดีอาจิสุดสี่หลังๆทีมแต่ตรงนมหัวนี่ก็ตรงมันกิเลสนมหัวเนี่ยกิเลสมันเลยที่สิ่งนี้เป็นอะไรเลยก็เลยตัวจังอะไรเจี๊ยเสียตันseparate administration อีที่อยู่ตรงนี้อะไรเจี๊ยเสียตันอีที่เอาได้เจี๊ยเสียดิ้ง election ไหนของกิจใจดิ้งห้ามที่มีปีอาญาขัดเสียตันผู้กิจใจตัวเองมาเข้าดิ้งนี้เสียเท่ตะปุ่นอีลำกายเขาวินอีจันเองสุดเดียวห้ามอีเอ็มเลเขาวินอีจันเองสุดเดียวห้ามสุดแล้ว SO group พอMHA ตัวโต๊ะสเนจิงวันอีจันเองสุดเดียวห้ามเสียเท่ตะปุ่นMHA ตัว SO group ฮันจังตอกสิresume บอลเลยเฮ็ดไอ้ตะปุ่นอาเกี่ยวหนาวนุขะเปลี่ยนตรงนี้ extension บอลโซ่ว่าเกี่ยวเฮ็ดไอ้อาเกี่ยวเฮ็ดเบสตะปุ่น separate administration เฮอีจันอีพอไปตามที่บางส่วนลำกายหอยกี่ตรงแหละที่มีปีหัวเจ้าสินกี่เห็นลุมตายตันหลายปีแหละกินเอ็มเล็กโควิดยี่ดีมานุเฮตหมอทูฮิโลลงเฮียวอพาร์ตลุดดิซงเฮียวทิลโนมฮิโลซิกเซดูลไม่บ่หมอเสียเซ็นเตอร์ในปีโลLadakh Union Territory ปีน้องเห็น6 schedule ละปีโต6 schedule ละปีเราจิเห็น land rights ในโค land rights ในเราจิเห็นโอ้ยจังๆเอาเป็น Ladakh legislature เรา center ท่านนี้คุมจิสนมวังสุขหอลอยองกิพินเป็นนักสัตว์องกิพินเลย center legislature ปีนี้Chile Article 371A ก็เสียขีด Article 371 Nuya จันโบโฮตัวบังหอระดับอาจปีนี้ที่ฮีเจียนพัดสมพัดชัวอันนี้เกี่ยวกับระดับลำกายหอตัว Central Government เกี่ยวกับนั่นเองปีนี้งาน Government เนี่ยพูดต่อตาบางเงิน Official แต่อินระดับชัวLegislative Assembly Legislature คิดไปได้ที่พูดตัวน้องพูด
legislature jong akisim do hi lain i chan hungdut na lain ham se he po government policy program ho sau ta lu ji hen a sei ha sai e on jong di man hi SA separate administration in the form of UT it's UT hi ko biza zo le mu le ham se po abang in se le DC a hi lo le six schedule ti ho sei mi pi tam zo hai bang chu to ka se te ni zo hai kin mo ji chu movement si dan chu le mi pi e hin lam kai di mani bol i vet ai le koi ma bang chu kinem be se lo dan hi ta lin ta hai bang koi ma expect abo chi hi mi lung gel kan se mi su lung neu na din ka ti po hi zong le thil dan long si het ngai ami pi jong ki tha se ta alam kai zong tha se ta mi pin zong lam kai hi thu kilabe se ta lam kai zong alam kai hi na responsibility chu ta la num be se ta lo da ni na kilam lo ta i tiu le wang chu ni man ho hi mu ling ki ne on ko mi pi zong ki gel pha ro ngai lam kai zong ki gel pha ro ngai ti he tun ta chai ne ling se tin tun ra ki oling sum ba se hiel on ka le ke thi ma ti ni dang le pha ni ne le topic chung chung min an holy ma ti private school chung chang thuong private school le government school chung chang thuong sei ding a lo ma ma poi mo ma jing si thu lo hi RTE eknoya EPP ma lo ni thong mo ngam ti ho to nếu khát thì khát về xây lên cái nó, thì là buôn lăng chân khát về right to education act họ nếu khát dùng cái xây cái ta, cho nên là CGM video hay tóm tắt cái delete hay ta, xong xong tập buôn, khát về hi cái xây phải thì hi có ghé lại, cho tôi bằng lòng cho xây thì cho nên social issue họ hiện cho nên năng pi politics xung sang thu họ hiện, cho nên cái này thu họ khát về nó thiếu điểm gì thì it's life people he kimel het na zong hen chule hitia direct interaction ni bol now ki het to now khai thu so itia hele new song hi ting le ka hin phun tha le kalim zong do lo min zong e hello ken zong mi mu lo mi hello ke cho ji ai kha be life bowling ti he ka tu jing ai zo sanin apta si le chi zo lo long la kha khana kha be ham ni be ham be awang so life bowling bol ya go ke chule topic si save te tium le si comment la jong hi nen pi theu hi hi ti chun ki hetu to he te bula ka se long chun next life ball team le topic ding jong tam zo de se dingo chule comment hilowa kola na hin call tho na se no chun se dingo mi ho ngai thi dinga kain pha ni iti ang si ball team phone number khat ka second phone number kan pi WhatsApp call bo min chai WhatsApp call anen call va iti asu ki hat to long chu ka dei koi to ba chi number de yong zong le comment in say le asun kan pi ka number to a second number zong tam ta a thang hi ta anh ấy lâu rồi, biết sẽ lâu mấy thế, anh ấy tâm rồi điểm cả tác sinh, bây giờ chuyện, có mấy anh EP khi dùng lại, EP thu dùng lại kia tụ tê, tuy là đi sang chỉ tạm tiến, nó bọn sao in đam xe lần lắm, nó bọn sao in mang pha